na atunyani rugono ruru turiro tukarona karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano na kuruki tugetha tukigwa miario ya Douglas Kanja orana Inspector General wa Borisi gatheti ne The Standard karatasi ne gatutantatu kwina mogaruru kuja kwithirwa jagetero kire budget ya mwaka 2025 2026 tugetha tukiona mantu sasa Gazeti ya The Daily Nation karatasi kambere ntukwa naro karuga Orengo defies Raila. Orengo norekane kidogo kuthurwa akiregana na njira ira Raila Odinga gwetana chiona mono cha kwithurwa akigwatanira na Rais William Ruto. Irugono gakuthomera karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano nene ya gazeti izi ya The Daily Nation. Au tukatha tutagaira mantu ejegie bimwe ichunchi kana iungame mwiri irati gwita body organs kurena ate kwena sibitari kana kurena antu bakwerekana bagotithana mbere biashara ya wendi no guri bwa bimwe bichunchi bemwire mono mpigo kana kidney tugategera rugono karatasi ne gatwire arimo teachers unions ibugete ate ibabatare kuthaba kiongera marizao. Teachers union demand 50% pay rise in the new CBA. Rugono ru turiro tukarona karatasi ne kamuthia rugono ru turiro tukarona karatasi ne kamuthia rwegi arimo nandi bareoria thirikari itigire ni kubongera mushara jwao na gichunche kya 50. Tukiamberia ngono chia turukirwa na arua ndene gazeti ya The Daily Nation karatasi kako gatwiri baruga how Israeli patient raised suspicions of organs trade. Bamweba antu kumanara ndigoro ya Israeli barombere kwithirwa bakioria bioria nontobwa kireba kuwa kure na wende na uguri po bimwe bichunche bemwiri aza ndigoro ne Kenya. July tariki 20 mwaka 2023 Global Body ira ithagirwa itegetegera mantu jaja human organ transplant niombere kwithirwa ikiaraniri na ministry ya ogima aja ndiguru ya Kenya. Kuringana na Professor Elmi Mulam urano ya rais wa Transplantation Society ito TTS na Daktari Thomas Mula urano munini wawe ibo bombere kwithirwa bakiandika baruga na bandikira baruga eze kenda Daktari Maurice wa Kabubui urano mwerekeria wa Kenya Tissue and Transplant Authority. Niara barugeze yogere ati kuri na gintu bakwenda kwera nzuguru ya Kenya na mono mantu zegie transplant irungobe mwiri. Niara bogete kuri na ikundi kana organized syndicate ikundi bidhiri tabikibanganwa bidabi gwitide na mbere biashara ezi ya kwendia na kugura kidney kana mpigo aja nzugurune. Imanto jarate tumite mono sibitari mwe muri kwa nzuguru ya Kenya sibitari jere to Medihill Clinic Medihill inara Eldoret monkera na dinya tukategera torona waziri ogima adendo ale nare ketina kuinga manto jege transplant ndene sibitari ze ya Medihill rugondoro kana na katasi na gatwire urako kurekana bomba ba Kenya bakwethora bakendia bimwe bya intobia bya mwiri tampigo na intobinge kathumba. Yes. Ora nuko kariu kana rugono karatasi ne gatwire karatasi ne gatudatu churches defy harsh economic to reap big from tithe offerings. Kanisa na ndeire kana ichikwethura chikiona mbeti nyingi sana despite kwethura kuri na thina kire mantu zegi uchumi kana economy. Tunisa aja nthuguru ya Kenya itukuona kabecha kana itukuona mbeti nyingi sana despite uraktu na economic crisis. Rogonororo karatasi ne gatudatu gazeti na The Daily Nation baruga Tunisa ituona netie wongere ku bomothi na gichunche ge 10 kagite na gaka kinya kwathero itukuga Kenya nithiritwe gikujira thina cia mbecha teoni nkuga inkaziti karatasi ne gatudatu kuringana na ripoti ira ikite na kurekerwa kanisa ta Nairobi Chapel All Saints Cathedral Christ is the Answer Ministry ilejike na monita sitam na Karura City Chapel. Hii ni moja kanisa ira chonekenya gutongeria kiri kuoja ni muthi jwa kanisa hizi ngakwane ngerekano raba eja ni aja karatasi ne gatudatu baruga Nairobi Chapel ira ina branch 33 ndigoro yonde Kenya irerekana ati
mwaka ya 2022 kanisa yete yombera kuhudhurania muthi jwa 551 million. Mwaka ya 2022 Nairobi Chapel yombera kuhudhurania 551 million. Mwaka ya 2023 yongera yomba kuhudhurania 641 million. Yes, tonisam. Kanisa ngera ande kiazi kanisa sitam ingwete kenia tongeri tekire kuojania muthi ajande guru Kenya. Sitam kurerekana mwaka ya 2022 bomba nite kuodera bakiodorania muthi jo 1.9 billion. Mwaka ya 2023 bongera bodorania 2.2 billion. Kanisa sitam irerekana ida yenyayo na branch 33 na nkuruki badabana kanisa nyanze guru ya America na nara Romania. Kwa ke Catholic All Saint Cathedral Nairobi irerekana mwaka jwa 2023 mwaka jwa 2022 bodhana ite 193 million, lakini na mwaka jwa 2023 bedera bakiodhania 196 million. Kumenya ngono hizi nkoroki ka rogono rwegia muthi uratonisa tukuodhera tukidhania mbeche nyingi ikaratasi ne kauga tutatu ndene ngazeti ya The Daily Nation. Karatasi ni gatona ni ndoa kana mantojeraje teta na mbere katika James Orengo na Raila Odinga arako kurekana nande no bedera bakiona kana kidogo takaba tikuiganua James Orengo na Raila Odinga no bedera bakiona kana takaba tikuiganua na njera no irikum kuringana na rogono rurari andike karatasi ni gatona baruga ate Orengo atonekana kudro hagekana ate ODM nethero egisaina memorandum of understanding kana MOU na UDA yagwitaniria ngugi amwe araba ene point kana agenda 10 ira chibatere kuthachike ingwa kuringana na governor Orengo au netheretwe akiajana akiritamukana na kuria ODM itige kugia kugwatanira na Kenya Kwanza gitukira ndigi kuonekana itanga gitugwita wega katika James Orengo na Raila Odinga rugondo karatasi ne gatuna na karatasi ne gatotano ajumbe karatasi ne gatotandatu ajumbe bakadra bagitonyera gutagera mantu zaje to gambling kana betting. National Assembly ne ambirite kuthithio chunkuni ruiro gono karona karatasi ne gatotandatu ndene angatheti iritwa ya Daily Nation. Ajumbe bambirite kuthithio chunkuni ekire betting na gaming companies ira chira yanze guru ya Kenya nekenda gutigira ati kuri na ungananu. National Assembly Committee ya Mantojegi Finance na National Planning ibao derita baketero kudira bakiandika ripoti ya gutegera uria anto benderita bageta na mbere na kuthithia gintu gitwa gambling kana kuthithia gintu gitwa betting. Rukondoro ukarona karatasi ne kauka tutantatu. Kongena ku karatasi ne karatasi nege 12 kwena family mona rantereja Kajiado bari na kiriro murimo na nkuruki kuthara bari na ururu na bubu ni nyuma ya muthaka wao kwethirwa agikuira na ara UAE gategatekara nyombe imwe ya gwatire Mwanki muchejojo kumatereja Gitengera Kajiado county na ndene bakurira mwana wao itukeneta Benjamin Kioko Dunda uraombera gutotura bwawe nyuma ya nyombe kugwata Mwanki na ara andeguru ne United Arab Emirates. Kuringana na ripoti irerekete na kurekerwa ni Ministry of Foreign Affairs ntuko ya Jumatano Akenya baire ibombera kuthaba gikukire Mwanki jojo jurajo umerekere residential building na Sharjah UAE irugo no kadro kirona kana tasine kawe 12 nkerekia nkadeti yakwa ya The Daily Nation imantojegi alimo Teachers Union demand minimum 50% pay rise. Kiama kia arimu kana ngwataniro kiama kia arimu ibethirete bakiuga ati babatera kuongerwa mbecha muchara jwao na gichunche kia 50. Yes, iruko no karona kana tasine kamuthia kankatheti eje The Daily Nation ajo kona mbicha yabamba batongeria ario mu karirigetu munene kana Secretary General Collins Oyu ozo no Kenya National Union of Teachers kuri na amemba bangi ba NAT bondi bonekana kudra bakiringwa mbicha eje
Gazeti nayo yes the Standard Antonio Legono ruru karatasi ne gatwire kwena mtu ureikeria gamba kotini karatasi ne gatwire ndani ya gazeti the Standard kwena mtu ureikeria gamba kotini akienda kurungika kweta nambere kuthondekwo kwa budget ya mwaka ja 2025 na 2026 mtu ucio aletera kotini ne kenda kuthondekwo kwa budget yezo gukethera kirungikwa kire mtu ucio ureiketie kana kuringana na lawsuit izi ireiketwo ni Daktari Fred Ogola na ugete thirikari tigana mbere na gweta kuthondeka budget yenge munka ire pending bills iri kwekana ni 698 million pending bills imarejera thirikari ithire na ibethete bakigania national government ni ithire itare ya supply ya 516 billion state corporation na chio ithire 379 billion 182 billion imbechira ma county na jo tatethero cha kiria ko mutegere ko thokionaga ngono icho nda karatasi ne kau gatwire ndene gazeti ya the Standard karatasi ne gatuthatu ikuririkana kuri na ongere kubwo ikundi biamba iri gwetwa gang criminal gangs kwa ngerekano ibogete ati kuri na ikundi 309 bira bithirite bikimenyekana acha nthiguru ya Kenya kana kiri county 10 sore kuri na ikundi 309 ikundi bira bikumenyekana kiri county 11 example ikundi bibi kurekana kuna ikundi gwetwa Gaza kwena 42 brothers na wakili wao bibi ni ikundi bikurekana bithegirwa bikiri tangugi itegui either chia wamba kana ngugi inge iria itegotetheria na njira no iriku kagite no kau kuna county ire kurekana icho chithirite chigitongeria kire mount zegi ikundi bibi bila bigwetithia na mbere makarika ja mathuku county ya Kisumu ya tongeria ethinga Busia Bungoma Mombasa na kuruki Nairobi yethero ikiinga kire county izi. Right. Karatasi ne gatutantatu Ruto ugete agatigira na kunenkanira mbecha nkuruki inyanto beta na mbere na kumimeneria Rais William Ruto na ugete ageta na mbere na kurita mbecha kanisene Ruto akiaria kagita na kararari St Nicholas African Independent Pentecostal Church Africa dene gicigombuga Central Imenti na kithaku na harugire ati agatigira na gweta na mbere na kuritania ngugi na atongere makanisa kinya kwethirwa na kuonekana akimenerua nkuruki Ruto na aronekanire kwethirwa indefend kiri mount zeko gwatanira na Raila Odinga ureno we mutongeri wa kiama kia ODM ronro karatasi ne gatutantatu ukarona o iwingi nkone ngono ichokeretwe kuma ki karatasi gazeti mo getakire inge ngono ya chane kene kuthachi gichokero kou mbethiro inge gutega irau kiri mount zegi gazeti rokirwa na arua na kurikania ngethro ngichokagira na umo wa musiasa kuma gishugo mbunge keno othimenti musiasa roto kwetha tukithujaga na gutegera mantu zegie county ntuko ya goro CECM kana ba momba mawaziri ndene kanju ya governor Mutuma barathiro bakithujwa ntuko ya goro urotigera kene umwe ure ukathujwa kiumia twitite lakini ya goro mawaziri baba bondi barathira bagikurukira kire committee ratongeretwo ni Ayubu Bundi orane speaker mantu jaja zegi vetting orerari ore barachokire biore biao na nkuruki mantu zegi witi nambera bo county miru na kinya gutegera uritingo gibwa mbeo mbithi jajo ndo tokeza tuja mulika naru na mugeni wako ntuko ore kinya ni mutongeri wa mbeo mbithi nene thitu agitonya ndebe na kana siasa na kuromba bagetekeo bunge ndene gishuga bunge kia North Imenti ugeta kuraja nchokete na mugeni wetu wa ntuko